Cerita diawali dari rumah tangga yang sedang apriungan Ken Raga Ramano. Jangan kok keton kayak deno. Coyo buka bidari itu lang sampai tahu ngakan TV. Pakun lo amonyi. Apa keng bui? Apa lo lah? Bodoh nak nggak kebuk dia mancok ti sakoro. Ja apa he deka? Makikir kemana? Maren ale, pakan ada benyang. Monye tak amonye. Sa si lo beli. Yila cau bu mano lepa buru ka? Lo bu banyak koi. Oh nih benyan. Orang tolong deki. Iya apa ya? Mana lang ngecep dalam korong. Wah, mengoreng pada kibi mano, malah embu. Arya Holil, orang telomos, lakon akil amain, cak kancaan, ke bere, ke timur, ke laut, ke dejo. Pokok londi tojuan kana Arya. Itu. Karang kok sang kita bingkar rak terak. Diri di mana? Ara apa kacong Jesu? Mepah diem. Tahu kak, teng dateng apa membui? Halo, apa cowok? Aku iya ya cetak bani si portapor. Cek gila abi sejerigen kemarin. Kalau main sejerigen aja. Ada ding gas. Oh, mon hede la lonengan danaki. Kalau meron na puno ng dami. Lima jerigen itong tangkol pangla sana. Polalo ya nombe hedo. Kapan dia? Laya kan naring. Ang kuandi pa na bro. Ken malee lang si ding jeng. Apa dia cuk? Karena kalamari, enam siya tuloy ni Roma. Oh iya. UTW ya. Okay. Lah kamu macong. Cak Kipuru datang memang ketepole. Nyatanya anu usah kena ngodo. Seronoro. Ya le, penyaman. Nanti boleh. Sabar. Pelan tadi. Olin. Bro masuk. Ya kan dulu masuk. Maju. Lo iya. Uji si bocah sabu. Iya kan nak tuju. Nengku kembang kok trotoar sana. Laya lah sedot. Kok sing bro. Cek sedot deh iya. Sedot ingat orang minum es roh launan. Oh iya, boleh. Le, deh. Demah, nyaman. Iya nyaman. Iya, jering beneko ku sekampuan. Le, mulai dari dina ken Holil tau rasan nah apa sih kocak sabu jeng. Holil kecanduan.
Di setiap hari-harinya selalu ngangkui, molo ngangkui posang lega. Duh, pas kamu mabek ulang hari. Terong na kasar. Ngaratang bapak jan dia pabrik tak ti nyaman ampun. Ken kering nyelok ngeber. Lari nyari pesen emak bayi. Laku apa, Cong? Nyari PC, arapak. Kebayang apa, Cong? Mama lo di PC. Hari ya tak PC. Sar nemu ke anak. Lah, Cong, aja kebayang belanja benarin. Wah, hati namek kira yo. Alo, cek tega nak kesengko, Cong. Lo posang boleh mon setia. Sedeng lah mereka lapis emang dengan cara maksa sampai Holil nempak emang. Holil langsung mangkat entar melih. Duh tepak kasih drek ke Holil ni. Kurang ajarongku. Nek tega kocak. Depak ke tempat si melih. Transaksi langsung bi bentri narkoba si asekot lagalana telur. Sedeng lah oleh berengah si kebeli ngakui pesen emang oleh nasi maksa. Telepak nempak emang. Holil man manyaman ngangkui bi kancan ingat ring rondi itu sa. Ada bi nompak lah jangan dan bulan. Ngaber. Ya ada. Pola benih ngaber boleh. Ngantang ingala jangan lo nemu angin. Edina Holil kenyamanan, Romanah emang kesusaan. Nges nangis, pol nata kerjet. Le, pasken eyem buin bi kabar setak nyaman. Dari tetangga. Bok, Holil tak ke polisi. Ada apa ti? Tangkacongan di salah apa? Ngakui narkoba, Bok. Wah, eke bahasa kancaan ke Bangkalan. Halo, Cong. Lakar lagi kata ko sengko, Cong. Oh, kamu Bapak Holil pas tadi datang ya. Kak, juga Kak. Udah apa Mia Priman? Es kamu sengko, Kak. Ada apa le? Kak, cuma tangkap polisi, Kak. Tangkap polisi deh mah. Aku narkoba, Kak. Kau ni galaga cuma, Kak. Kau ni ada melelo bisa le. Maka bisa nangkin tepus. Tunya dari di mamon kau beder yang. Ya Allah, astagfirullah. Le. Astagfirullah. Jaga le. Ya Allah. Aduh. Nih, serta yuk. Wak beli nak busur tu lagi kageri. Le, ada apa kak? Dole, pas tak dingin sekali deh. Ya kemarin kau jadi coba kak. Upaya mana deh? Ding bertas sekali. Lah kenapa apa kak? Tak kerja dah kerja Holil lalu. Nang Roy kak? Iya le, siti kan tempat pada penjara, Bangkalan. Ki bilang Roy gerebek, bicara kancan tepang pada ngakui narkoba. Astagfirullah. Lakar cuman setia kak. Lo nung mak di mak. Osong narkoba. Lo nampik tuang muda. Tak iya le, ya materi pada selamat kapi le. Gila lebih nak potong. Lakar kau jaga huangku. Cek lantor karo. Dan malah andi rasa takut. Salah kau tak rokar. Amin. Kau reken nang ke pengaji. Bah, pas keng kebaik gaya kapi weh dele. Duh, tahu le. Dari cerita singkat riang mantir bisa deti pelajaran de paden satejo. Kene seren orang tua nah cek sampai pesakit hati nah.